Iloke telo adakte mudu nesabu inoma yara Catherine team kosodia emusung inachike Martha Akelo. Kelo ngini nera kadex na polona osoroti neda aponi okeru nerenesi amukiani bian. Totoke Catherine Guti nada jae dara nesi koto madekis nesa kudiani kanoa potu Iloke lui chanchana kinata nesi yako. Nina yarete biango wapa. Kana ube bora tina wakana bani. Kaya na wero go shooting osari kina. Ejo. Namto tata. Pero na pisengina. Kanya na plani na mitai. Namta am sister ni. Shebo kedian pero nito na alam na pisengina tata ni. Kasi nyo sugu muna sana wango ni. Kalau dulu kita Aesisisan kaya kira-kira ada sina Kotido jadi na pasti. Ijen jolem kon kokuya na twani kwa pikokuya ne kone nyoeno koto mauri kon. Kokuya na rai kokuya na chom ya bega na Kotido. Kira suam sine dore ani. Ngaya ke jaw ni serai kokuya ne merana so dikini rai si vera sharp. Mo ko jigo kita kam rai sai kini bona kita kam. Iduelu kasa shomete kere osomero lo Kotido neda jakara angari kesi ya nyunu kwa bim koto madex na polona ne osoroti mama pota pero saine rakin nepe kai muroko na arai aroko bere ageona jeikin Akelo wa mukiane na arai aweni tai ajimina inomita inesi aiperuno keper Simon Omodingo na chakia papa kia Akelo loda jadekis nesa umo kitale palo Iloke papotu ijula kisanyura kechene jasi duelu didi due wangon anak dipikira dia kala dia je kan so yara potikanga sunis ya apesura ari do pena twani kere do saleti yari mamene kwa chara so na tide tupurche wala kwa bibua adexina kone de jukara yi angara soma posmata mkata kui adexina ina nada koto kuika punulo soma kwenye bora koto dauta ijeng ikokwa kotichaki ni sirigi soma takisi so muno daida atesiwore muno daida atesimoi nara kwa natesi eje uchalo kono angara ikokumino chalo so utaanyo ni kwa nae ni dai basi muroko dula Honoria sabu ichora kwa nae tungalo ejasa nyuno teso abera kani ngunu ko Kotido ara bonte kabong aisacha itosoma boda sosota itosoma basi do akotanga mistake na be da utosa ngichu na be duwe da kusi boro we somero mamera ilu atekera ngin so enometa do jenete chute be ramu tungalo pontosi aibo ista chie de lo site bukeche pesa ada usanga limo intunga du elosmente ara loko saloste Kotido ara karamoja edosi jo adoki na ba nara agona pakne polo manga pukutore da ba sino nare jende kweja si tunga lua ateker kostoma talose kre pikiti kopan mamere borne jokona ejai kwa nae kale kia Akelo ibaki kanwa nyune ponelo ingara kinete akokeche na botwana nepeka mukia na Akelo na irokeja adekis Stella Akelo nesijake kanatwan ngara ini so awanyi ni poni ngara kinete nyo atio ni sina uta ne koto ikapune mama epone jichian yagola saduku mama pugani nilinga pugana ndu amdo si jeni kota pugana nyi pole ngara pugani demo toka yao no Kotido pakani koto likumna kota kanyari to poto mama ikisiso nisidia na sai monyo ni jempi ngara ndo seko sei pagora ndo sai na ndo sama ambiolos Memba la Parliament Toroma County Joseph Andrew Koluo loda atwani akwa na pesena nesima meyala makeda somshono Iloke kalu kobalebe pote kesi anyune be hebuna pugani airope kalengor
Erai nwe Iloke noi do no ebe ugana to paten anyu de mama krono apero no itunga itokoma ite imodun orotin itwakia idelu didi lu imuno arauto engare no konga ido ikota nika ugan anyu de ate se kwata na eponyo atakaken nara mamu ara pensineteke ido apugan ai nyune de iko kwere musungita yin odomo amokian etokona Osabiti lo atubor apotilo kolotota ngasitla je kapele biong usorete da kaulo ai nome sirkali lo UPDF ile mabere bai wume chetungana ni kotomo chalo lo mokori mame jautine kopkwana ya makina neda ena kinti itunge jaskakulia na ipol